Njye mukomeje kumva ni Yves, umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Ese wari uzi ko hari ibirungo bishobora gutuma urukundo rwanyu rubaho neza kandi mukabana neza n'uwo mukunda, uwo ukunda akagukunda nawe ukamukunda? Ese wari uzi ko hari ibintu byinshi ushobora kuba wakora kugira ngo urukundo rwawe rurambe? Rero muri iki kiganiro niho uri bwumve kimwe mu bintu ushobora kuba wakora kugira ngo urukundo rwanyu ruzarambe. Ikintu cya mbere rero mu birungo bigize urukundo habamo kwihangana. Iyo ushaka gutera intambwe ujya mu rukundo kandi urukundo ruzaramba, ni ingenzi kuba kwihangana bikakurangwa, kuko urukundo rutihanganirana ntabwo ruba urukundo kandi nta naho rugera. Buriya rero habamo kwihangana, kuko iyo umuntu umwihanganiye ndetse nta kintu utamukorera ndetse nta n'ahantu mutagerana. Ikirungo cya kabiri harimo kwizera. Buriya iyo umuntu umukunda ugerageza no kumwizera, ukirinda kumva amagambo, amabwire. Mu bantu benshi babana, iyo bumva amabwire urukundo rwabo ntiruramba. Ni ingenzi rero kuba wafata igihe ukumva umukunzi wawe kandi ukamwizera, kuko buriya iyo wihangana no kwizera biba bikurimo. Kandi iyo wizera uranihangana, ukihanganira umuntu muri kumwe, urukundo rukaramba. Urukundo rurambishwa no kuba wakwizera umuntu ndetse ukanamwihanganira. Kwihangana ndetse no kwizera hakabamo rero no guca bugufi. Buriya umukunzi wawe iyo umwizera kandi ukamwihanganira, ugerageza no kumucira bugufi. Ikirungo cya gatatu rero iyo kidahari ntabwo urukundo ruramba, ntabwo ruramba.